Viewers, ngai ku play pat lepi sa simpa kerteng ba tiang tam jong Jesus Christ no penium ka jingkran jongam ta singi kalong sepang gospel ani balai ngi dan kam banda yalap shai bha ya ka gospel siap ha ki kentin ki ba ngan hikai fi kilong ba balai ngi dan kam banda sngo thu shai bha ya ka gospel kada kalong ba ngawan rak e kani ka kubor fi kalong ba iwait peiwei nangi ai ba snap ini channel ba ngakwa ba finda sngo thu shai bha ya ka gospel khrang ba haba ngilet yalap shiki weiru kan shai ba haba ka shai ka gospel nong fi kibriu kilap ban sngo thu bat kilap ban ba haba ka jing shai jong gospel kawan haka dokno jungki haba ki la shai bha kim shu so thu hangni hangtai ani thu fi kan wara ya ka jing kala haka dokno jungki na maka kadan ka bor jong ka gospel ko mo ni pol wang ha kisagi banget ti ni dan kam ban ya ka ba nga yalap ni kalong ba ni dan kam ban yalap ya gospel ya ka jing kha arsin kabada pakabha tungin ya sedang naka shitish inong room alnong ga bashipau bo pol to shiti inong room namar ba klam dengi mi osmo bhai gospel manong ka jingat jungi gunum skam bat kumjuru ngin san ka jingem jungi di bat kawairu lada kiyo ya ka gospel ka bamdai bat nong ka saunra ya ka jingklumar ka jingem juki kinum smong thu shai ba tungin akha sin ya tiga dan kami bangin smong thu bhai gospel ka shiti shi nong room kalnong ba shipau ka khat ka ba khat sa ba ka tin ka kumne kumnu te kin ya khat karpat ya ta hau ba kim shim langet kumnu de kin yo nget hau ta shapang uba kim shim layo sngo kumnu de kinyo sngo klam ubayalap kumnu ru de kinyo yalap lamda lapha yaki kumbala tho a kakno ba itanat kilong ki kejak ki jong ki bak walam ya ka gospel jong ki ki babha hanrei baro kim shimla kongu ya ka taga gospel namar uisaya ula keli kutrai wei balanget ya ka jingpan bana jungi kumtati kata ka jinget ka ja na ka basngo bat kata ka basngo da ka tin ublaikan temut kai ka bang yom ni ha kindan ru ki banget fi habala hikai baru handrai ni ka kran sha kumnu kumtati kata ka jinget ka ja na ka basngo ba kata ka basngo da ka tin ublai kamot ba abang yalap ya ka gospel kadai ban shai na ka tin jong ublai kamdai ban chulong naka ay ka bang isngong thu nang ni nang tay handrai kariban long nakakitin jong blay okay kan suay no anu kusama ta bun bha mata ki briu ki ba namar ba ka gospel kam shai yaki lada ka gospel kam shai ki ngang fi teng findakali yaki pinong pi ladan ka jinget au Jesus Christ ka juba ka ba kinong anong fi khambun kinong hoi nganget nga julet bahasa sandi nga julet bahasa ki jingeseng nga julet bahasa kini ki nga ju celebrate ya Christmas Good Friday ba nganget bau Jesus Christ u syayap na kading na Calvary lamit pa singi balay nganget ya kata pi ngong kata kamlong ka babakla ho kadai ba ngintip bahasa pangkajing syaksa na jong Jesus Christ kajing ba ikita ki pop jungi no maka jing mi pat haka singi ka balai ka badan kam ha bangin nget hanrei haba Jesus Christ ukran syapang ka jinget ukran syapang kata ka jinget ka ba penkelai kini ka dokno jungi pindang let sya kiwe gini amru anang ki celebrate here Christmas what ki it is one to fi lani kini ki ba wampat nget belai ano ifi ki mlak banlen ya ka historical fact mo yani kata ka jingja ka belajar ka history
ba Jesus Kristus la syaya ka di nakal bari kimla reban iu ya kata bat kumju ru ya jing mi pat jong Jesus Kristus ibun pala kimla ban ainya sipang kita andrai wat lagi ingat kat taru wat labun kingat kita andrai kata kamdai ka ba nilamat syaya ta gospel ka ba shisha ka gai ka bang na datang ki syunget na kani jingmut perkhat na ka jabien fi baro wang nanget yu Jesus Kristus wat ki bamdai na ka wadai pak ni kiwai ki jat nyam yo pher kinget ki celebrate ya Christmas ndai how to kila mat mo syai kata ka jing penim ni jing kha arsi fi ka basno si kalong ba ladang melak ha gospel syukan menta ubri ubam pat yo ya ka jing penim ubam pat mat syai ni Jesus Kristus kemunang penim basya kemu trai jemu ba umpat dan kan ka jing ya dai bedu teng u sngau thu ba ulak dan yu Jesus Kristus. Usung tu ulak dan yu Jesus Kristus dengan orang ni ba kamdan kata ka jimpau pat ka basisha. Ka ba peni ya ka jinglat lut yu Jesus Kristus. Jika ai ka gospel ka basisha orang ni ka dai ka ba kani kan. Ka gospel basisha pa ba u Jesus Kristus na ka gospel Matias orang ni. Gospel Matias kalau nang ka banikau. Ikani kakran syapang ka jingka jong Jesus Kristus. Gospel Matias kakran syapang ka jingka jong Jesus Kristus nang fi. But kai batai syai ba kamut kumnu ka ta gospel pa min peni fi. Kong no ko Joseph ukon u David wat syaptieng bat syem hami ya kamari ka tengah jong me. Naba ita ibalapun haka ilong na mensim bakut kan karu ya ukun men khatru ya ka kerteng jong u Jisu sap bau Jisu naba un penim ya laki briu na ki pop jong ki ke gospel kalong bau Jisu Kristus wan jeng ga patai ban penim ya ki briu na ki pop jong ki fi su tu kamu no syawin su tu ya kan ga jing penim Namar ni sutu ya Jesus Kristus menang penyem. Syua bangin sutu ya kani ka jing penyem. Ni hak ban sutu syua ya kani ka jing ya. En mentoy dan kam yu Jesus Kristus ban wan penyem ini ladang im sutu ya jing ya. Ladang ila dan pa ka jing em te kan mentoy yu bun wan. Ndrei ni hak sutu ba wong en penyem ni ki na ki pop jungki. Kani ka city Paul skinam room. Kakran syai itu ka kalendong ka ban rio fin da puli kong ba ka bainong jong ka pop kalong ka jingya ka bainong jong ka pop kalong ka jingya ndai ka ta ka jing ai mo lengba u Jesus Kristus u khon jong blai sa bang ne puli Dong namar ka bainong ka pop kalong ka jingyap ndrai ka jing ai ka jong blai kalong ka jing em bam jukut da u Kris Jisu bau trai jungi tikai ka bang ong ne kalong bangi hapan sutu ba ya ka jingyap hang iru ka kran ni hapan sutu lada manga mafi ngim sutu ba ga ni ka jingyap ngim sutu ba ga ni ka pop ti ngim sutu ru bangi dan kam yu nong penim balai namar pun sin pini ki bala lech ki jingesang ki bala shim mentah ki kam jong blai lada kim sno thu sha ya kani ka jingya tikinum sno thu shu ru ya kani ka jing penyem ya kani ka jing penyem ni ki pop snap man peni fi ka e ka bang mut ni ka bani kong e bu bri udan kam ban su thu ban yo ya kani ka jing kha sin ni kani ka jing penyem udan kam ban su thu ba ulong nong pop pi Bo sutu baka pop kala penyap yu, unhap sutu bangila long diberi bayang. Inhap examen, yala di hatung idan em kajingan. Inhap examen unhap biat yala di. Kakitin jong blay examine yourself if you are in the faith or not. Lani to yet menia yala di hatu fidan em kajingan. Ti
kabaning kau ang fi kadan kamban so thu ka jingyap ladang ni smu thu ka ni am in sa yet kan nak tin jong blai how tu ngala la lut em nak pa pi haba jisu wan pan em mdei bang shulet je sang tu nong fi mdei musum mani yu tu roi kan dai bandan ke ai na mong pan em ki na ki pop fi kamot ba manga ma fi ni dei ban la lut nak pa ni dei ban la lut nak pa pi bangilat shu blai ngimdei ban let nong ni fi ngimdei ban let man kasing mani ngim sut nyaw yu blai ngim sut nyaw ngishim casual bhai blai ngishim kumba ngishulet tu ngilet participate iki program ke ai mo klam ka jing kentang fi ka ai ka bangile ka dei ka bakentang roi la dang idang syakte syamrau hakikum hakisaikum jong pop nong ni fi tang ki briu namar bakim kim so thu bhai ka ni jing kha arsin kilet nak halet ka jing sang mak ka ni ka jing nong kristan nong ni haban em hi bak pop inget ba ngilak nget ho jisu ngin salat syabnang wang fi ka bai nong jong ka pop kalau ka jing yap lada ka pop kadang te merau fi lada ka pop kadang yang kadang te merau yang ai fi mut kani ka pop wang fi kan sawan ra ka bai nong jong ka balong ka jing yap te jisu kris habo wan sha sa ding fna calvary kadang ka bor ba nong fi kadang ka bor kani ka jing sha yap jong ding fna calvary kadang ka bor ha ta ta ba kalak ban pelat lut yang ai fi na ka tika ai ka banga keli fi menta kalau ka ba fi nak sngap yang ni ka video how to fila yo la lut yang na ka fila ya syam marhamat utau Jesus Christ ulak pelat lut syane am fi na ki jing syak te mara ka le si ki pop ki la bonlong ki pop jong jing kwa brai ki pop jong ki kam auria ki pop jong jing klim ki pop jong jing pet i video bajaklia ka pop ka ba ni melak banyak mak biki wei tinggi let show blai man ka sini sandi ni melak lut ni kita ni let siki yang mani ni sim benta nak kam blai lani ki jingkerni ginu ki jingkerni mo pilak bana maspa pau na bana wai pakaping penong blai na itu fi lada ngim pat yo lat lut ngong ni let man gas man ka por ska yang jong blai lada ngim so thu ka jing lat lut man ni kan dau thala ya ka ega bo Jesus Christ ule ka ding na Calvary kata kam dei ka jinget basisha manong fi ka jinget ka basisha ong fi kan pen kelai kan pelat lut te kan pelat lut ini nakini ki saikum jong pa namar ka jing syayap jong Jesus Christ kam dei ka ba kai te kam dei ka bele no ka dan bor ban pelat lut yang ai fi manong itu fi na ki pop jingan itu fi kan usa ma shwa na la julet ki hikai ki Sunday school wa rai itu fi ba ngai khsa ya pa ngala sutu ba Jesus Christ usaya ka di na Calvary ngasutu ba ta ba ngasutu ba ngalang nong pop rai haba ngalet ban sim ki Sunday school nga ka pop ka te marana ha ka sita yo ngai jumri ngam fi ba ngan pet itu ki ngam ndei ba thlong ngam makran sarong ngai itu fi na sakte marana tengah jukum let sik tu gi ban pet itu gi video gi bamlai baca khliawa ti hang ni ngas snosi ba no kadang ka jong snosi ada no namar belai baki te mara gitu ina ya ksat ni no ifi ngam so tu ba ndre andang la so tu ba ni ga gospel nik ngas so tu ba kadang ka bor jama cing pol lu orang fi men shwa ma ksat ndre da jing aja jong belai kitu ki du no prakhan kajing terang jama mata kalong ban le ka man jong belai kalong ban ya lap lagi ka gospel ba kadang kajing la lu ningkong ha ngam so tu ba ka gospel ngau imat Jesus Christ mat baru ki Kristen ki banget Jesus Christ ki long ni ki sakot na pop ki let syah sandi ki panma ki pla kaju ki le biang tin dan jing per yu kan la da kunta wei ubam pat nget ru long kunta tu le kaju ndre ni dei ban long kajing syai ki beri orang fi ha bakawan ka gospel ka do no jing long kajing syai dan ka bor dan ka ikhtiar malakan ma mencuaru ba dan yang gospel ba empat dan yang gospel ngamnut ban ya lap ki beri ngamnut ban keren kemudian makam dan kajing syai ka penram ka do no nomor bakidan kita ki pop kita ki min simbaman ting ngim penlong semran ki beri ngi sulong niam masulat jing sang syuan kamdan ai kamdan ka parpas ru kamdan ka takajing tu ka bo blai bo ngawan ngalet trei ni reina do bo Jesus Christ sia nga so tu sia ni ga gospel nang fika ka pelat do nya na kita kijing sia te marau pop
ngamang bakim dan kijing pensyai uji sukres kam ong bam dan bam banuan kijing pensyai handrai habakiwan kijing pensyai ru ka ai bor ini bangin yele ikting simbaman bangin yang jat bangin job bangin lang kinong kam kraw ni kinong job hang ni ngam kran ba ong ba bangin lak janai kinang sibun kijing janai le siu buri ula boleh ula pelat lut yang ini itu ki pop ki batek marang ni ndrai kinang dan ki kum buriu ba tentang ni dang kum kaktin tli jungi ni dang light ni dang kampan kalah momot dak ni tu mo nama ni pat day blay ngam kan sepang jing ka sinless perfection handai ka ai ka ba kran ni kalau ba ni ha ban lut ni tik pop batek marang kam dai ban long repetitive kan ha ka jing ya ti jong Jesus Christ blay nang penthamai ka jing im jungi nang penthamai jing im ti dah kan ni ngabu ka jing kli fi ibapat how to haba fila la lot shisha le amni hapau how to Jesus Christ fila la na mon bo Jesus Christ la pani amni hapau na gitu ki jinglen bas ni nang idang yele gitu ki pop bari nang idang yaksa nang impak soltu ne ran ya bakadan kabor nang imlak ne ban nget bakadan kabor syaban pelak dut ban petat ne gitu ki psycho menong fi ne ngan ong fi kidan pat kiba ka stage ba kim soltu ru kidan pop manong fi dan kibri kibla sungtu bagi kidan hajinya yaro utrai kata kadai ba sedang jong kajing penyem nyap sungtu ba bakini ki pop sisa kita merau kat bangana brand di fingin oh ngadan sisa kita ki pop ki bakte merau bang aku ban like beli i kata kadai unut untuk like kita bang ni dan kam bahan on fi bang nyalap sai ba ngani gospel di dan pat kibalet ki bang sungtu iru ba kidan ka pop kim sungtu ba kidan kam yun ang panim kim stu yung alat jesang ang sini tinggal nget ya Jesus Christ kadan kam ska ipan wang kadan kam yang ibangin ladut na kapau ti kadan kam bangin song tu syai ka jingyap na fi ya ka jing le persyak jing iblai ladang lak song tu ta kan dan ka jing terang fi ubri bala song tu ta dan ka jing terang ni musa sedang ka jing terang ba ka ban ladut han ta kan kawan ka gospel tila dangin senyum song tu bah bagi lau yu pi ka buan mentaki song tu bagi la dan yu Jesus Christ ndai ki em ka pop wana mai fi kata kam dai ka gospel ki em ya ka pop da kali yung fila ngat yu Jesus Christ hawa ngat yu Jesus Christ la syayam da kali pi la lut na ka pop fidang syakti amrau ne begini dan dalak ti banyak ni song tu ba kadang dan ka syakti amrau kan ni ngam dai ba judge fi ngayarap fi ban pensyai kini ka ai ka ba ngahikai mata ti kumno kan ba ngilat lut na kapap mana itu fi ngar dei we bla struggle ba machwa kani ka jing syakte marama haki ka ki jing brai jing hikmat no ti bangi le pop ya kamat le jong du no kambon yang keren direct bona fi di syakte marawa masturbation no fi kadai ka pop ban bleu pelat lut ya fi nak tu ada fi sutu syai gospel film dan kam syuk ban let ma ka posh sandi pile sile ek tu baju pop ban keren back direct dengan no fi nomor ba bun ki pasyate maraw ta tidak nak jong ki ba super khat be tang ka pisang no fi syate maraw pek spek bang balance pang tu ka jing syate maraw mana fi haba ni sutu syai gospel pin lat lut ta Tika ai kaban pelak lut ini. Kaban ingkong nak kami fi kaban ingin song tu bahaya gospel kalong kaba fidan kam banget oh ya kan ni. Fidan kam banget bau Jesus Christ udah utrai. Udah utrai mat. Udah ulang bahlor baro. Iki bro, Jesus Christ udah utrai kamat mensim jongi orang fi. Jesus Christ lawan syah kading fla Calvary na bantaki pop jonga jong fi. Jadi ban tu na bantaki tu pop ki baja khria di bang ile. Kalau banong ka addiction ya kakya, ka addiction you drugs, ka addiction ka jingte marawi ki banpet ki film jaklia. Kino ki pop banong finam ban sutu na du ka donut bau Jesus Christ la da ban ba ya gitu ka di Calvary. Ladap wong da ki jingjing snab du la pen khia fi. Kadang arjing mat tu ya ka do bat ya ka pop ru ya ka ai mengilale. Ladap ba ik ki jing kuslai jing film dan kam su kuslai. Yang ban sutu ba kata bau ladap sak nar kna ka di Calvary ladap jam sultan la pen pra ya klik katakan long nadu ka donut bat hakasi ka balai la mipat kani kam dei man syutip intellectual break long ka donut kan wan ka tu ka donut pa scam kata ka dei baning kom ndei ka basungat tangdap rukam
Kawan ku puji Yesus Kristus wang pi mani yang ada dagi teli dagi remiang sintor mereka dok nut kamdan fi. Kuran bahaya tahu Yesus Kristus kuran bahaya dok nut. Wang fi dua yang ada ka remiang sintor gijimot perkat kiat sini mereka dari badan ka fokus sama Yesus Kristus. Dari badan ka dok nut. Kawa kalau bagi dan kamban play kipa. Mereka ketinjau beli ka keren Yesus Kristus kuran wang menang ada puli na gospel Matias. Di Yesus Kristus kuran jikala ka bomot bat uni apostol Petrus ukuran bah. Pindapat naka kam ki apostol ka bangasyat ban bah. Paling ban yang jikala ka bomot na marka dan kam ten. Kalau nong ka ba art ka balai pra wong tu fin kala ka bomot. Fila kala bomot em ni digi pop tu fina fila sandi fi syawat tu nak mak boleh. Sibet ni nak program ban pop mentang arwai jing roi kwaya. Mentang polis sedang. Roi ngam super khat pat ka ega pop. Fini sulit tang na slang no fi kistu gede gede tang ka jing tak na lor. Akran bai kan ni wat so ngam nei bang penmong ni fin roi. Akran ka jing syaba fin da yo kan ka jing lat lo fin slor ban kran ya gospel. Masu tu LD bo bleu pelat yo nak kwa ban share lang kan. Kadang kam ba fin kelah bomot fin so tu ba kan ni ka pop kala tek merang na stu kan ni ka jaham ya. Bat ngam ngam kwa ban lat lut ni ngam kwa ban chule ngalet akhmat jong blei be bakhu ngam lak ban chule puli ngam ni fingi puli na ka tin jong blei rei hapo ka dok nut pat ka yu ka te ni sutap malap blei song tanak tau kwa ban nawar lak ban syayap te nam tak pop kwa ban khlong no tu dok nut mau kwa ban khlong no ti pop tiga ban kong ha finget pidan kam ban plang Yesus Kristus plang utra Yesus ko korol ngadan kini pop ngalet jingsang singa shim banta ka kam jong bleng rei kini gi te marang akwa troy ban lat lut nya so thu melong ba khut troy akwa ban lat lut ngam fi accident afi ki ba long addicted to cigarettes kimlak ban ngam fi kalau na fi dan tibri balet wat balet toilet ru kimlak ban ni kalau ka jing te marang ngam fi addicted kanu addiction ka dai ni penlong blei boleh kuat bagi penong belai ni tu, kuat tangi bagi long belai. Ti kita balang addicted si sekajing songsi, kuat ban songsi penong belai kajing songsi. Kita nak kajong form of addiction kajing syak temrang. Tengah kat di finger ni kapor ni dan kamban kelak bomot banang try nganget. Nang bing kelak bomot nganget, ngapai nak kani, ngapai nak syami bagi Yesus Kristus. Ngapai syami bang nganget bakadan buat ban pelak lut je lah. Ban pelak lut yang awan men sim bakhut. Rumah pot donut cuma. Troy sat yang ada senam jami nganget ke ega jing syayap jami kalau kadan buat ban penduk igini ki jing lin bas ni ban meong troy jis ban bahak kerteng jami un pendim. Ya na. Man khat ya u Yesus Kristus un pendim ya ki bri jung nak ki pop jung ki. Ban pendim pi ban ai pat ka jing im am bangin im ban le pop nrei ban kata ka jing im jungi kan im ban syam Yesus Kristus. Kata ka kabalai sedap hang orang fin kong kadang kamban ngat akai ke bulale dadu donut kadang kam fi ban plai ki pop kabalai ka tin jong blek ong bat an yok pen baptis fi haka kerteng jong Yesus Kristus ya ka ban yok ma ki pop baik sapuli hina ngakam ki apostol arlai pupra sapuli ru naka nong rum nak shiti shinu pol shinong rum bakal na ban riu ban ifi kau huno namar ladala biap sapla menyi haka jing seriam kata ka jing yap jung kum taru nginyo long haka ka jing seriam ka jing pat jung bangyo sap chira jing yap jung se jing seriam ka jing yap nyap i pop ha bangi letak aku yaki pop jungi haka jing pen baptis bak ha pasai ni seriam na ka jing pat jung ka khat ka ban riu snap ha bangi da tip ya kan ni bala saknar na lam ya ubriu beteman jungi ba anda yok penjak no ya kam mat ka pop jungi nang bangin omlong marau shu ha kata pop haba ngilet sekajing baptis da ka jingat hu Yesus Kristus kau no ka tin jong blai kau ka penjak no ya kam mat jong ka pop jufi ya kitu gi ba filak apply kitu filak da sakul nang bangin omlong marau shu ha kata pop nang ba fin omlong marau shu ngan ai kau ikan usai fi menshua hapo ka Roman Empire no fi hapo ka Roman Empire ladau briu upenyak beriu ino ile umno kijupen saja yo tu beriu da batek lang kan kamat yak hadir
ite lang yang kami mat yap ulit tiak bakamat yap ubam jap bam yap hadu bakatu kamat yap kalau yap kaboy kesan kabam si itu beri kabam kurun itu beri buat uyap tu beri pi Andre haba ngilat syaka jingpin baptis jong jingpin baptis dah kajingat yang Jesus ngilat ngam syaka tu kaweng no katin jong blame dia bang orang kau no ban dayo penjak no ya kamat kapau kalau no itu beri buat teman kenang bangin omlong marau syaka kapau jong jangka apa pi puli kan ni kasih ti nong rom na do fin lak kata namar utau bala yap untala pelaksan iu na kapau tenda teladang ila yap lambat ukres ngingat skamba ngin em ru lambat u bangi tetep ba ukres habala penmi no iu na kibayap am yap syukan kajing yap kamlak dan bor syuk halo jagu orang fi kapan pa haba filet bantap ya filet ban yap filet bantap filet ban mipat kan ni kapan pa kajing yap jong Jesus Christ ka pampawi ka jing tap ka pampawi jing pat undai tak ka pampawi kalau undai tak sembal hanroi ka jing ka ti jong le ka jing le klam ka jingat klam ka jing le kalau ka bayar mar haba fingat fi hab ka ngo ka ibu Jesus Christ u ba lang ba ka ti jong kan ngam dei mga thama kadai bang habban Jesus Christ wa nu wa fi ong hanga atra hanroi fi ka ngo ka ngom hukum kan kadai ka hukum jong Jesus Christ Jesus Christ wa hunu wang kira penlong semran Ibrahim tu pada penbaptis ki ha kertang jong pa hun mensim hu wa ngam ya kata di hang ni ha ki kam ke kan ni ka shiti nong rum ukuran kata bar ka basau no la da filet biang na tu ka kam ki apostol arlai prawo hading kata bat finyo diang ya ka bor jong mensim hu ni fi dan kam man yo diang ya ka bor jong mensim hu Sendiri bulan kawan yo yang terjing penbaptis jom mensim hu. Dia hantarkan berfilau ujing tahu bertema. Maka ketika jom belegong uno badan hau kris lalang ujing tahu tema. Ijeng long rem lalat no. Pila alat ni, pila long ni beri bertema. Pila alat luat ni nak kapau. Ngam ifi ba jisu kampang bagi numdan jadi kejing pencai dari abang idan kajing em abang iya ini ba ketika ngam ifi. Ni sedang kabor banyelek persyak itu. Ni sedang kabor banyelek persyak, ni sedang kabor ban muksak sih pop dari ban long kenong jauh ban yalap yang gospel yang ni kaju ban yalap ngakuran ni fi dah kajingat ngakuran ni fi nak ketin jong blay baik la fi ngat kan peni biang ni fi nak shitiki nong kolosai kalau nong ka ba ar khat ka ba ar ni fi kalau nong ar bong kumno habala ptep lem bat u ha kata kajing penbaptis ha kabala penmi lem ya piru bat u da kajingat ha kajing trai ublai ubla penmi pat ya u na kibayap bat ya pikan kibala yap no ha ki jing rengkang bat ha kajing bam share ka do jong fi ya pi ngaong ula penlau im lem bat u habala map no yangi ya kajing rengkang jong kibaro habala mak no yangi ya kajing rengkang jong kibaro apa filet ta kajing sa kajing tap dengan puli biang fi na kikam ki apostol ukuran ni kajing mak no ki paupen ukuran ban sak no itu beri ban wang no itu beri beteman pega tukar ka balai pra ka omno tu Petrus lai tu ki tu fin kala ka bamot bat an penbaptis ya fi way pa way haka kerteng Jesus Christ ya kaban yo ma kipop bat pinyo diang ya kajing ai mensim bakhul tengok ngakeli film ta filak kala na em kabamot gini viewers ibu pet ni filak kala kabamot em na kipop ka tin jong blay kam kwa banyak shortcut blay ni kwa ba finyak shortcut kam didan shortcut blay kadan ka proses na na fi kani kan dai tak kajing khasin kajing sedang ban gidan kam haba ni la sedang ta kajing khasin ban bangin yai ne au blay namar la dengim yai ne angin urbiang pacha po mereka bas sedang kadan kam kan rem kadan kam on fi pila kala na em ka ba mut ni pop fi pila dayam na Jesus Christ ndai tang ba syang ba kelak on pila da sutu na pun sim ku la pun kenduk na mi pop jong fi pila da plan na mi bala da blay
layo sat khui nem nak snam jong Jesus Christ layo fila lalu syafi ong sisa trai Jesus masuk tu bangam sakte meraf Andre akhir kesengin ong Jesus ngam sim itu fina mar film sim lale kamon ukpa jong Jadi orang atrai mereka film juga ngu ika bang hukum. Akran ni daga jingat, akran ni daga jingkit klik. Tenang mentaka buram jong belai yero itrai, belai sibuk.